لروجلاتا ناوین کریزا شهرستانی او چارەسەریya شهرستانیا دموکراتیک. پیشگوتن از دوی بشا پارێزنامەya xwe de çanda rojhilata navîn hûr dikolim. Eger mirov vê çandê fêm neke ku di dîroka mirovatiya ya gerdûnî de timî bi rola çavkaniyê rabûye, xwenasirin û binavkirina fer jî wê serreser be û wê bêmane be. Divê mirov ha jî hebe ku çanda Ewropayê ya hegemon a hemdem jî di bingehê xwe de varyanteke çanda rojhilata navîn e. Tevî ku ji xwe re qonaqeke pêşket ya zanistî pêk aniye jî çanda rojhilata navîn hê jî li pêşiya vê çandê bi roleke diyarker a çarenûsî radibe û ji vê paşvenamîne. Badilhewanîne ku wexta roja me ya îro behsa li hevkirin û pevçûna di navbera çand û şaristaniyan de têkirin, tavîlê ev her du çand têne bîra mirovan. Ev tespîtên me kirî li aliyekî têgîna şaristaniya navendî jî piştrast dikin. Min di beşên pêşiyên parêznameya xwe de hewl dabû gerdûnîbûnê bi nav bikim û bidim naskirin. Beşa rojhilata navîn bi tenê di nava vegotina gerdûnî de dikare bê îfade kirin. Ji xwe ew bi xwe reh û damara serekeya gerdûniyê ye. Çand û dîroka ferdî bi tenê di nava gerdûnîbûnê de dikare manedar be. Wexta ez dibêjim ferd, ez ji şexsekî heta neteweyekî di çarçoheke berfireh de behsa taybetîbûnê dikim. Min weke ferdekî di mijara xwenaskirin û binavkirinê de gelekî hewda. Di vê hewdanê de ez çi qasî ponijîm, min zêdetir dît ku mirov nikare ji gerdûnîbûnê bireve. Ez hiç guman nakim ku ferdê pûç ê liberalîzmê nirxekî mîtîk e ku bi qasî mîtolojiyên kevin jî maneyek xwe nîne. Bereva jî kolektivîteyên civakî yên herî hişk, îddiayên wan ên daqurtandina fer jî ji aliyê din ve dîsa mîtîkin. Di vê noxteyê de neçarim dîsa gotinê xwe dubare bikim. Her tim potansiyel heye ku mirov karibe di fer de dîrokê analîz bike. Ferd berhemê dîrokê ye. Rewşa berçav a dîrokê ye, eger bijî roja îro ya dîrokê ye. Wexta ez dibêjim dîrok bêguman di maneya civaka dîrokî de bikartînim. Ji vê dîroka min hewl da bidim naskirin, encama pêşî û herî girîng min derxistî ew e ku di asta kilanekê de be jî hem di çarçoveke teng de û hem jî di çarçoveke fireh de mirov heta civaka mensûbê wê ye ji hev dernexe wê nikaribe bibe insên. Îro di civakê de înkar û asîmîlasyona bi darê zorê timîl ser kar e. Ev jî dibe çavkanî û sedem ku mirov maneyê ji dest bide. Kom û ferdên divan pêvajoyan re derbas dibin, mirov dikare ji wan re kom û ferdên negatîv bêje. Li gorî min zehmet e ku mirov ji van kesan re insên bibêje. Her diçe ez zêdetir yeqîn dikim ku rastî civakî ye. Kesek bi tenê dikare maneyê bide çavkaniya rastiya civakî û bi vî awayî xwe bigîne asta herî jor azanînê. Ji ber vê yekê, reva ji civakê de heman demê de tê maneya reva ji mane û zanyartiyê. Liberalîzm bi israr ji civakê direve, ji ber ku hem serresere nêzî rastiyê dibe, hem ji ber têkiliya wê ya bi rastiya xwezeya kapitalizmê re heye, hem jî ji ber îfadeya wê ya îdeolojîk e. Kapitalizm û civaka dibin hegemonya wê de her diçe zêdetir serî li reklam û derewê din û ev jî dîsa vî aliyê rastiyê destnîşan dike. Hem pêşketina min a teorîk, hem jî rola min a di pêşketina pratîk siyasî de her dema di bihûrê rastiya parastinê bêhtir rohnîker dike. Tê zanîn û yan jî divê bê zanîn ku şert û mercên min ên mehkumiyetê hêsan nînin û mehkumiyeta min hêsan nabihûr e. Eger were pirsîn ka ez çawa xulvan şert û mercan radigirim, yekser ez ê bi wêjekê bersiv bidim. Ez bi tenê mehkumê rastiya civaka xwe me. Li pêşiya min baxçeyên cennetê hebin û ez bixwazim jî di nava vê rastiyê de nikarim bi awayekî azad bijîm û haya me bi temamî ji vê yekê heye. Yên di nava heman rastiyê de ne û îddia dikin ku dijîn bi gotineke herî sivik divê yeqîn bikin ku xwe dihapînin. Bêguman ji bo mirov sedemên dîrokî û rojane yên mehkumiyeta civakî bîne ziman ve gotineke dirêj a diyalektikî hewce dike. Ya girîng ew e ku mirov xwe bigihîne vê maneyê û serwext bibe. Kengî mirov xwe giyand vê maneyê, piştre di nava zaman û mekan de dikare dest bi meşa azadiyê bike. Ev meş bi qasî ku ferdiye, civakî bi qasî ku hundirîne derveyî ye. Wexta ku me gelek caran jiyana xwe xist ber lê pirsînê, min hewda ez fêm bikim ka zêdetir min bi çi awayî li ber xwe daye, ka reviya me yan jî min qebûl kiriye. Eşkereye ku wê parêznameya min ji vê çîroka jiyana min wêdetir maneyê xwe nebe. Ez yeqîn dikim ku ev çîrokê hînker û balkêş be. Ji vê jî girîngtir di pratîkê de bi civakîbûnê re pêş dikeve û dimeşe.
جخوا جوی ویده ترجی پارێزنامه که آزادی زیده ممکن نینه ممکن به جی از یقین دکم که ویج پارێزنامه آزادی جهتر بوهای که خوی پارێزنامه هبه. وکه فرد و جواک ده درگوشا روشلاتا ناوین ده ده درگوشا شهرستانیا ناوندی آنگو مزوپوتامیای ده امبونه خودی هبون. مشاوه شهرستانیه که وکه چه فرات هرکی تمی هر چو بالا مکشان سرخواه. جوه بالداری زویر و بیزار نابم. به ژئولوژی نبات و حیوان خو با اوای کی ندیتی به جواک و مرو خو ربویا یک کتی زکه و اشکره کو افچافکانی توایی راستیانه بوان راستیان از نه بتنی خو معنادار بکم از توایی مرو و مرو گردونی زمان و استاتیو هری هوستایانه ده بناو بکم و فهم بکم اف بشا پاریزنامه ام زیاتر خدمت اوی عالی راستیت که موسی، عیسی و محمدین ججم فرعون و نمرودان رویان و پاش و زیورین لبر خودان مرو خانه زیوان بکه جوهر پیامان فهم بکه بگره و بده او یک و سرحاتیه که کم هیجان و کم گرینگ نبه. از هین جیج آلی همان شهرستانی ناوندی و تیم شوپاندن و از جالی و شهرستانی و گرتیمه. از هم جوه در رویم هم جیل همبری و لبر خودم. گرینگ کمرو چروک همشریه من ابراهیم و نمرود روزانه بکه. لدجی فرعون و نمرودان د دین برخودان ده تایبتمندیه که گرینگه گمرو جیر ریز بگره. شر و قرکرنین د دما قوناغ شهرستانی اوروپای ده آلیه کیدن ای راستینه. لروجلاتا ناوین دولتانه توه اندستریالیزم و کابیتالیزم جواک و خوزا کرنه روشکه میناکو که آنی بن بر انتحاره و بوی آوائی دمجن دکوژن. پاراستن نچارکو برسواوی راستیه جیبده. کنگی جوهر راستیه اف به هنگی و گوتنین سیاسی بویری و فردی به تنه دکارم ببن خمل و روشا و جیانه. من تمی شک و گمان کرد که از پاریزنامه خو بسپیرم فنومن ترکیتیه و پیشتبم. گلکی گرینگ بو که مروف سر وقت ببه به تواهی پیوان حقیقت ین نتوییت روشلات ناوین حتی داویج جوهر بپارن و جالی دیروکی و ببنگه هاتن آواکرن. دولتان تول روشلات ناوین به هگمونیا کابیتالیست هات شکرن و جویجی ودتر جالی دیروکا جواکی و جی برواجی کرنه که دجواره جلورا جیتوی معنی که بشکی مزین راستی هاتی انکار کرن. به واژوی منا ایمرالیه جسری حتی بنی دو کنترولا نونرین فرمیین روزانه ین شهرستانی اروپای دولتین یکبوین امریکای و یکیتیا اروپای ده هاتی پیش دبرن و خستن سر صحنه. دوی چارچوبه ده مرو رولا دانه فنومن ترکیتیه بنرخینه و معنی که هبه. از جی هو ددم دوی چارچوبه ده بگرم دست اول سر بسکنم. دادگاه مافی مرووانا اروپای وقتا بریار خویا ده درباره جنوب دادگاه کرنه ده دا راستیا از هول ددم و بناو بکم ضمناً قبول دکه. وقتا که فنومن دادگریه ترک نویری بو جنوب دادگاه بکو و دوسیا دوزیل کنسیا وزیران آیکیتیا اروپای وگران کد ناو هودانه که به همان رنگی و بوی آوائی ضمناً راستیه مکرهات. کنسیا وزیران دوسیا من جنوب لدادگاه مافی مرووانا اروپای وگران. او یکشی لدادگاه مافی مروانیا اروپای بویا مجاره دوزکنو. او بو نزی 10 سالان نوکه که ده دسپیک ده مروف ده فکرین نه لدادگاه روما یا جزا یا جی استئنافه نه جی لدادگاه ستراسبورگ یا دادگاه مافی مروان یا اروپای راست و درست دکارن بیم دادگاه کرن. جویجی سوسرتر حکومت یونانستانه به تواهی حقوق ناونتوی و حقوق یکیتیا اروپای بمپیکر و از رواندم افریقا کنیای جبر و پیواژویا پروتو گونتونامو سردست بو توی ویکه دوزال دادگاه آتینا یا هودانین و دوام دکن هی و نبویه به تا آوائی و نابه. دادگاه استئناف یا آتینای بریار داکو کتنا من آناواسینور یونانستان سوش نینه و بوی آوائی من مافی خواه پنابریه بدست خستیه بکارانیه. لگوری و بریاره از هیجی دناواسینور یونانستان حقوق آویدمه. لی راستی تشتکی دنه یا راست اوه که ده چارچوه ریخستنی گلادیو یا ناتوی ده پشتی شوپاندنه که مزن اسیر بوم و لحجره که گرتیخانه گر آوا ایمرالی یا گلکی تایبت آیه کسی و پروتو گونتونامو دیمه راگرتن. لی ترکیه جبو تواهی حکمخواری و گرتیان رزقنامه قانون و دستور بنگهین تیب جهانین. لی ازل در ویوان بر رژیم که تیمه بروبرن. لی پشت وی حقوقا سیر آست سال راستین جواکی سیاسی و هر وها ین دیروکی و جواکی هنه. جلو راجی دوی ازوان راستین راوه بکم. جاره کدن وی حاطبه فهم کرن که یاد شخص مده تی دادگه کرن بقاسی گلکی هر وها دیروکه که گردونیه. شهرستانی فرمی اروپای که هزار ریوبر آ دیروکا گردونیه دوی کار به جسارت بکه که لدادگاه خواه لسر هیم راستیان مدادگه بکه.
دوی دادگاه مافیا مروان یا اوروپای ل ارکا خودی درکوه او بریارا د دربارې من ده هینه زیاتر درنګ نخینه